Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha. Aphlc Central Committee Youth Wings Kongchun Bang Sersing Bela Penaria Sangho Tumpen Pherang Amai Kangni. Jakong Poni Phai Kri Hiniar ni Aphlc Central Committee Youth Wings Kongchun Bang Sersing Bela Penaria Sangho Tum Pherang Amai Kangni Pon Laki. Non Hejong APHLC NGO tum Chipatir Pipon Pen Autonomous State Puthak Assam Chief Minister Aphan Kaching Kidam Pen Ningkang Samsi Chipaklang Pon La Penjong si James Sanse La Pen Peter Tiso tum Autonomous State Karbi Anglong Arat Aphan Wan Pi Polote Karbi Anglong CEM EM MP MLA MEC tum ke Jakong Avedet Ason si Cheman Po La Pen La ke Democracy Kalilo La Pen APHLC NGO tum ke MLA election hot JI Kathar Aphan vote ke thak Aphana BDC BJP atum ke toy pusi Sersing Be Pen Pherang kya thing no ning je pon Tangte alang litum pen kaning je alam theli arju ponik sinang Dipu Pen Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel Guy or more sing to MP the abilu akinang abilu La solam bang ratum chin pe menaji har ki chini hai to inu bahini to mangude nang ko denis la solam Lasi alang itu Ratan na puson ke pamanggu Autonomous State Amen Pen tangka tilu ke wanja biji ke klaim nang ne bang sini Autonomous State Amen Pen Karbi tu kitu ke la Ratan pamanggu si alang tu ai hemar ke Kimi Aphan matha nang ne le political alle ke endi pan matha nang ne si nilitun ke jodam itu pura itu aka pretang kali non alang litum kichon pro ke MLA election hu labang so NGO forum men pen election chipate dun si je ai kathara phan mate APHLC phan kupusi kaparen longjima la inglo aphe phan kupusi abutan ti thak longjima po phan si alang litum ke bijilan lu ke thang ta lasi kar biang lo hat la chini pa menanji alang itu non iklan kita bom masai lagi, hoki usi lagi kunjungan. Lapen istilah ini tum cini, jangan hanstel lapen Peter disoy NGO tum ke, rat komane ahompulti kacong huban, komane Asong makimang alam cong huban hijack pen, alang itu political benefit NGO pansi lah tum ke kai kita ni roh tum. Alang itu jung pen kamatha ke mistem ke lagabi la bongali bihar tum ka pinkha teng pen si alang itu kita tang arnika APHLC amen nang chong hudun lo to APHLC ideology nang chong hudun lo tum bor ilo la bangso APHLC as amen nang irun pen la to aman he pi ko ta pen kar biang long ka alang tum lu ratum patinan ko phanan claim lo sita harata success de develop BJP tumsi alang ton pingkha sila bang so NGO to present lo episode si amena pachong hudin si episode to mat ra home puti na chong hudin si alang to bang so amena yelo success de develop la tum take long gak lo la sin non forum performance la sin non forum na chong hudu forum chi year to that la pi ang ko pilo chong hudu ge akathe nai ka chong hudu ge atumi itu teknologi. Chief Minister apes lo situ ada. Hal tum hadda kicing kicing khana banke 2021 Karbi Accord. Usamen dolo som trogatum accord kacik top alam si hadda ke kicing khana. Lata som trogatum accord kacik top alam kacong hudu nilu nanda. Kahajik dun nilu. Labangso som trogatum ekor chitaka lo dak signatories tundo ekor alam chinkiri polo tala signatories tunga dak duvek nanji jita inu ta hadak ave labene tum birta kilo atin polo antela som trogpon guati an pon ma hala dak chinki tano ge pilu tulong dak kompet kosi itu birta lo lapen non pitor tiso lapen jen hanse tum tam cholong lok lo la itu birta lo opi mane la tuang pono langsung sentuh bertalong. Kalau bangso ekor talong, punapne modify nanti
Berani kon ni kepaking nanti alam lihat kapring alam. Sita labang so ekor ke song drop tung bang cipiduk si bang labang so ekor ciptop lo kursi. Laso ekor ke ciptop atung pan amana pen ibik nanti. Non ke alang itu pan lang plot pensi labang so ekor bang kacang dun lagi cocok. Aphlc tu amen ang chung lo ai division chung lo success de lo thought no la tu amen ke cipang tu lo amen pen mat non ke song drop atung ke cipiduk ai kor chung dia. Last alang itu kecung pen lok si Kangni Kangni Aphan ke pemang puji kwa alam mate in ton boxi. Lapen ilum chini hempre ke pahang ji Aphan abatai CM tulung pahang ke hai mujit ki toy dulu. Political ali Ratan mau. And just dikom tu maka abatai dulu toy. Election perang abatai dulu. Ini artinya ngatu nimurnam ke sabit ke itu Aphan. Kopi ko sonang dengni pinya ni rat non ke puthara to wan baat desi non ban ke la forum ni se to non ke RD ki pesen ke lo la so RD ki ta kapre ka no MLA election episode ke pere ye pancho Karbi han ka pere ye pancho Karbi a phe han ka pere ye pasi ta so di la ni ke pancho eklem cho la si BJP tu la po an bidilan no claim nang ngelo Karbi akhe mate inglo akhe pan ka picture big Aphan si Aphlc jai ka thani Karcho la sala bangso Karcho lo kapati kuk de Aphan BJP long gitu Karbi tu mang nang nangli tu la Aphlc akimang 6 do wrong ben kam ki claim Aphan paragraph 2 sa paragraph 7 mate the council long kichi ki Aphan gutalis amin kan khanji Aphan autonomous ke palong je Aphan Aphlc kam ki claim ke nangli tu BJP long gitu Karbi tu ham pen nangli tum jong si la non ejai ka thama de Aphlc party pan pati kuk ji ke man do polon te la ke nang tum mi thara pan si la ke nang tum thing tu ka chi bi lo na tu tam atwa la si nang tu la ma thabi ni politics bu ka pathe ma nang li det bir det politics bu ka pathe ma nang li khe bir det politics bu ka pathe ma nang tu mal elit malong le pelang bir det la posola politics ke claim ni nilitum ani banda nilinjelo nang li akan tweet ang deng politics long political ang deng long le dun pusame bir the thak long ki plan nai ador ki sto nai I hen kang tweet lang le chikin pusame nang li ke nang li det nang long di bir det nang li phang thang na ale nil phang thang na ale mas ke long ri Aphan ka pe job je pasi politics ke long de politics long sto na MLA Kiliga Farman BJP Asong atumpen mass joining program kedeng pon. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Chengbong lang Cebu Cultural Auditorium hall along MLA Kiliga Farman BJP Asong pen mass joining program kapiman pon. Jakhonga chikloni phai krehiniar ni anerlo chitimpor phai sira minute cap malompen BJP mass joining program kapiman pon along Mayalam theke jai pon. Kopili constituency MEC Pawan Kumar Rai pen ang tonalam thethan pajir mi pon. Maya long aluhi sarpo aman pen chitong dun CM Dr. Tuliram Ronghang phapang jang aluhi sarpo MP Amor Singh Tisu. Lakhaing koi baithalang so MLA Rup Singh Teron, EM Mongol Singh Timung, EM Rina Terang P, MEC Mongwe Rong P, MEC Het Singh Rongphar, BJP spokesperson Chomang Pro, West Karbi Anglong District BJP Amaiphu Radip Ronghang, Forest Board Chairman Sarthe Kramsa, Irrigation Board Chairman Than Singh Dera Lapen ke theke dinga tum chitong dun si Mai RDP dun. BJP mass joining program along bang pharo so se APHLC Congress Asong pen chepa ogdun. Nonang keli ji MLA kiliga long BJP party ongdung a vote pen chepa hai ponje Aphan do desang sesi team Karbi Anglong mate CM Dr. Tuliram Ronghang pen mass joining program a constituency tinalong Mai ingni pon. Sonsi Kopili constituency arlota joining program apong deng pon pusi pherang kya thengnu ningji pon. Kheroni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. Non-Kopili constituency के बेटाई थोक नकचुं कार्बी चीनी लोग रिकॉर्ड चेंज के ताकि APHLC कांग्रेस
Biar dia Ratan kalau sendiri sudah kalau kisia saktam jadi kisia kecil bongol sih bang suri sesuai second ke join bang ke Amaiphu muda bang ke bang rumpet yang joining dia atau sih bang suri thom sih abang bang ini kemudian ada sini loh ada ke Congress pen SSC non pinita aku nadrong ni ada cenggong lo lapen jarak tinggi lo yang panggung yang non haro ke thom non free ke thom abang kuang itu pun Aphlc lapen ke Congress do lapen ke SSC panggung yang non haro ke thom non free ke thom problem pena babang ke dah nanti oda bangke don suri ini lah don kora don paro ini oda bangke nanti lo ke namo bangke ada ke Aphlc kan Congress atau mesti ke namo ada ke dua tapi di Filipina ni ke la ketika jadi kata atau nama tuh mesti ke organisasi bangun ke pen ada ke Congress pen Aphlc pangrumpet 1600 plus Filipina ni pakai Amai konsensi 16 ke so kita follow jointan konsil ke kita struggle konsil ke 17 18 ke lagi ke Duarbagori konsensi 19 ka do kohora ke 20 pakai ya kita konsensi langsung kita ke ini kita jadi MP kaya appointment alo MP ka kita discussion kan ceklo kan dia mau kita sebelum kita ceklo kita saya ini Antong Ingti atau nara tunta pini nang join dulu sih ya Antong Ingti atau nara tunta pini nang join dulu ando boleh cindo Salah kandong long CM interaction program ibu pendel kim tanama ibu dia masuk kita harap itu kami yang dulu. Usi Karbi long nuci aja cuma penggilang vera arah mereka dapat jeklo, hai kadam nilimen adversan pro, ane wang tambe nili tum Karbi long nuci dapat pergi sampai kerang soda beta, angki van piar santos si pini dah tambe, beta angki van pici pensi nili arja beglo, kalau ke ladak dah hok kali lo ladak lakhain kora truk ke parlu, dolombara habar long si nili deglo, ladak dolombara tahun adu head cultural complex long si nili deglo, kopi posi nili dak aja nak kopulon te ladak all party held leaders conference tempen political party tempen ladak si meeting pada pun APHRC itu ladak pini APHRC tem ladak meeting pada pun along nam tagi APHRC tem meeting hokle do pulang te meeting do pulang te muluk ong pigason si thekpono tapi pini ladak thekpono ting pulang te mundi tabang ujum hekason si kono asi kopi posila po ada munit ki jumma latam bela tempen klatak ni laji ponci lepen first time kopi lam thesi pini tem ladak kaching vai ma tapen ladak ta kachetong dun pini kachetong do papang pu pulang te ladak central committee along ke jatum ladak nongnam ko thangplong ladak spokesperson mate angtong ti lamjar sar putam ladak na chetong tu lepen parta me sarkuri romphar lepen parta me khorsing timung adum lepen parta women long women living tu president secretary tu ladak na chetong tu lepen parta me ladak Duarbagori angkang long ke thege ding tu teme mate APHRC Amaiphu long president pendang lok members tu secretary ka tu betem ladak na chetong tu tablo ada ke pepo se pini ladak la par munit ke jum hek pandolo mara angkang long ba dalam tangke ladak dolomora MP election ke dolomora along lapas sebagai meeting kibi muluk ong pika sonsi ladak do labang so hemalong kijang jesi lapu abhara angtalong tame ini tip lapas sonsi tekolong tame pini munit jum hek sonsi tekolong kepi apa sih lapu ada munit ke jum nama tame ladak pengkacini dia panang itu patino panpo lapan pada me kopilam thesi ladak meeting pin labang so meeting kepa doma la tame lapthis
arjudum po na ito baklar dak na fan pachini po asi nona bangke alang tu mahin pen alam thele angtot pen arju po na ram tang na MP election ha kana letum munit mamuluk do pik pik asan se kado be thek pono na pen dak me pinak ana muluk on do san pin la dak jum hek asan se thek pono na tela bang so patak pi posi la pana muluk jum la bang suk thak na le tanik to kadam haprang si kopi chena to ni peng ningkang sam kadam people no mang hu thai velo la ke nona por ke kopi lo pulote Karbi atong e khiti choklem de da pose khiti asion posi je tong telo number si bangal pen number hi bang ke pini actually ke public meeting gali jitu CC peng le peng la leadership atum si lada kaching wai je meeting chot tame kisamana tama ningkang sam peng ajok si public tum ta da kache tong do pinangan ni mali tum ta do lasi pini lada kache tong dolamora taon long se puri lo khom hek bange ning binang ne tame tum public fan hang pon pe tame mu next ni ke public fan hang pon je bang sar ni si ni tum munit chingrum ji tame pini ni tum daning sa tum peng than kang lo jo ning ki bija lambang ke awe pin lo atima non MLA election nang le bom lo si kidam tang MP ho tame kadoga ve tum da chini lo da Duarbagori ke APLC tum se ke hai la peng ke hai ta hai u khang yak la peng non MLA bang ke an so si muni de tum ni tum APLC tum long ke bang lok la la peng tum ko hora PS along tame chopta lom tame don cleaner cap ke ni tum long si na ke chijuk din si ala ni tum si ni de mana ki kor thu asini tum dalan dhon welcome atemai tum clear up penang ji dara penang ji piman tum EPLC ke jai sar nang ke than penga jo tum 60 ji pang tang nang ji la peng piloma pulote ni tum non che theklang BJP sarkar ke along tin hawar tame bang khai si nang che rai de lo sakuri punon long le ka do ka wen ta bang si nang che rai el sila hai peng ke chi pe jok ji pulote non ni tum la bang so Asong Aphan pe hai nang po la peng jai sar nang ke thanat te ngili tum pholo ra an tin tame aning chibi pe me peng non phong tame EPLC ban si pe hai nang po si ni tum pini la bang so meeting along jai pon la lam bang ke a hok lo ni tum non phong tame chi pai pon vek po la le kiram tang na tum dak khora pias na pen hai pon kohora pias long ke nali tum social media long paklang pon bede ta hai tame a hesab ke nali tum chini lo ke hai buta ke hai som kali hai u an ate kohora hawar long ke nali tum chini ada ke BJP kang tang na yadim le peng BJP ke ja mane prang bitu nang long asana thak ada ke gundagiri tum do BJP atum jitu ke plang phi putuman ke la BJP na se do la pe PLC tingke a hok kama tha penga jok ne kidu ke la tum tan tami la puna se do cho pona ke thel ke hapta dopi sitame a hok ki ja pona posi adak tami non phong MP election na bank ke EPLC tum se hai der la ta hai poni puning thedum non ta 100% ninge theke do mane ki dam tan da hai der la ko non la song dagang bong don cleaner ke batu militum along na chijuk dun ja fan nitum afan nga chuning ri tum do nitum hanta mane nang pon tha nang pon chodali clear up nang welcome lo tang nilemen ke slarson Ingti nilge kohora PS peng non nili hala da kar pu ke lamjar sar pusi ni arpu enon bom pasi arju ponong lo ladak nak sitong dun kohora pen ke fang tu mata me lam thi arju ponong lo pe posi ladak muluk la pone ke komoren mata me lang te lam thi pe kar pono pasi non ladak nang sitong dun ke theke ding dum do se ala ta fan tame lam thi sini arju pon po pasi non da tum lam pele arju pona Duarbagori homosti arlo dak dolamara long pinja semet pet nang kahumria thebang lalu dak theni lo e thebang ke dak Duarbagori homosti committee tum patir pi pen da semet ke la central committee long sorlo amai tum nang kahumri polo alang ni tum chak lo e thebang ke la pen theni bang ke non nile tum rara phan puthot ke than hala ke klara phuthak pe klar thumuchot akanang sot do pusri tum hi me mathalo a thebang lalo ke damtang MP election hot APLC tum vote ke long ang thek mesen no long sir kep ke tum haider lo mahala so ka phiri ga mad non CM ke hai tu ram long hang bang non a homosti tin lata rat atangka rat rarakhi rara puru long pen buk dam sinon
CM interaction program bill or mass joining bill or la son si luhan chajora tum phan otoke be tum phan pharo photrok PG mane phan joining lote suring koi thongke PG pupen lok silang tumbang non penan na tum ke ponta ka parjan chodilata ahok pede kali seta hala ka parjan chot posita me ong dung tumbang ke parlu ahok pera lam chini dun depen ko mane tumbang aning hibi do kokna pusine tumpini abanga dak nang humri si aning apa thi thuje phani tum mahin pen ke lam kar thanji ban si banglo a thike hala ki dun tum anta lake ahok per le ki dun ke kali lake ko mane ki sung ong si sikai si hini longji bon puwa la so isi abar sailo puma tha pen si ki dun chot ithe bang lalo la pen jasemet hala non kumane tumbang tala so abar sailong pen ki dunje ning hang detna puta ke khang dun da kenang sodoko athe bang lalo BJP kopia hormu ma APHLC kopia hormu mala so bang ke than kape klara pen ke phar kenang sod APHLC pulotang de la ke non jasemet ke than thu kapak lar thulo dak karbiang long ke la ke inglong ara long ri pulo inglong ara long ri long bang ke kona mana atum phan ke dake dim klong la pen warsai do anda ki pinang ye kenang ka velo pukama thatum lo la pen BJP lo pulotang la ke akhai lam velo daga bangke jog akhai ta na hok penle bang sita na hok penle bang pendana nang hu kok sita jog panda jata pimilo po bang kama thatum lo la si hala so kama thalong si ili tum cheto dun bomlang chera dun bomlang pulotang da karbiang long ke la ke chelar le lo la bang lum chini pamenang po la si non ke dam tang ko son manang cheto dun APHLC long la so aka cheto bang thir thep nang pola pen hala nang cheto dun de lang tum phan sita men non ke bang thuji phan si itum bang ke kachuning ri thulo pen kan para pun han de ka de na long ni kitia pitha kitia kam su ben dun de kan na ta pe de ko ola hello la so a question bang e mesen lo pusini li puji pan akama thalong si dukok lo lake akama tha jong si kona mana asu ke cheke be tum phan longle pimme piker tang kali pujong si matha tang lu pulotang de lage duklipo seta APHLC tu mangke kona mana asu phan kipi asabak angring kelong te karjablo pipolo athema piker tang ma thaya loke lasi dipua hi thiang bonglong inuna karbi phan amahang no pak pen chor plin hala bangso huta nile tumda kache song dunlo hi thi inkir cheklo nona feed inut pen jasemet BJP ki claim bang atum bangke hala mia tum phanta lang ok bo ok george phan kache don dun tum koklo ar ne sini ni neng pu hoilo seta ili tum bang ar jak thu paklok inkir thu cheklo akache pregle hello jo hala BJP long claim bom lo pulutang da kama tha matsi keche ke be kona mana to ma phanta pimelo pokama tha to koke dak lo akache preke thetana bangke lake jang thu pen lang lo lake mu ta chingbu in elo lake lasi APHLC tum akama tha ke la hello nona klar dak ben chini lo ar jabbomi karbiang long ar lo la kona mana phan dak adimak long pektik wasai pitik bangke le tum ben lake ar jabbom bolke adalah BJP सरकार लोग अच्छे पचिता कंडोदो जे बीटी बचाओ बीटी पढ़ाओ बोलाम ना kita me non la BJP सरकार का चारी लोग तो बोलते मेघलांग नो काम रे लो कि ओंग तो रे लो तो मेघलांग नो के ओंग पुथा का बांगला के BJP Aphan koi thai bange onede tahai mene la bang meghlang no no lang no prodang la ke monit a odong situ jase met pet bangke a hokolam no sita ihin ben langam thulu pulotang te council kachari pude delo kachari kacalon potum ana bangke jasemer ke munit a ot adur anda kapam be ponji phan bangke lake bori pon bom nang po ni ningkan si nimer ke unida tahai sita kachari pon atum bang a ot chipa mi pon pe pulotang te hala hamphang ta lake chilarle deji athe kachari pon puma phano lake leader lo mati aphang ta japon atum no lasi ke japon atum si ke choka panglim pen ke chenglok rara phan ke ther ke hap ka chenek pen chenglok la tum si pa phrang rong pulotang te hamphang along na liko sono ke lar poke nili alang lituma joini si meglano ke ong puli pugali sita lai hui jong si larji pulotang te nang le arona kemi nang le wanwe hamphang long lama kimi than dam de pulotang te kosono che lar poke lasi hamphang isi larji pulotang te aphrang kar japon ke japon tumbang aphrang bang ke chelar aphrang lang kusi nilihin pen ke mathalo Karbi Anglong District Congress Committee Amaiphu Ratan Ingti Aphan Karbi Anglong Ratan Karbi Anglong District Congress Committee Asa Hemalong Karcho Amai Kedengpon
Sonsi ni Phai Kri Hiniar ni Karbi Anglong District Congress Committee Amaiphu Kimi, Ratan Ingti Aphan Karcho Ajai Mek ni Senpen Karbi Anglong District Congress Committee Asahemalong Dengpon. Lapen alang lipan kangthum karne Ajai Mek setami Dengpon. Dipu Pen Relson Hanse Report, Karbi Anglong News Channel. Hills People's Cultural Forum abitung atum chingrum si ASDC APHLC James Hansearo KSA KNCA KCS Karbi Lamedame KSU atum Aphan Kachoropon Karbi Anglong Autonomous Council lapen tim Karbi Anglong Chepatir Pipon si CM Dr. Tuliram Ronghang Japon Pen ASDC APHLC James Hansearo KSA KNCA KCS Karbi Lamedame KSU pen chenglok alang litum pen Karbi Anglong akemang mate hemprek apharman jakhong ponifai kri siarni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Aphan Guwahati arong supialong chetong dam pen pinpura lo pajir damlo lapen alang litum ka chetong dam thega pot lapen misena birta kewan thega pot Hills People's Cultural Forum thekpen HPCF abitung atum pen kachuru pajir pon Tangte lai chaning leng kaning jelam theli archu bonik sinang. Dipu Pen Relson Hanse Report, Karbi Anglong News Channel. Patumi, Karbi Anglong Autonomous Council, Team Karbi Anglong, CM Dr. Tuliram Ronghang Sir, Japon si, ASDC Lapin, EPSLC Jem Hansi, ASA KNC KCS Karbi Lamet Amai, DSU Penchenglok, Kaprek Trek jam Asong atum haladak autonomous state aputhak tingwai along ini tuma CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok tim Karbi Anglong pen chenglok lapen ex-MP Dr. Jonto Rongpi ex-CM lapen Jobson B ex-CM lapen Dharam Singh Teron Elvin Teron Daniel Teron pen chenglok Karbi Vicho man ki thenai Karbi Vicho atu ahin pen atumi Assam Chief Minister lo officially ghonta hini sose Karbi Anglong aputha hemprek autonomous state palong je Aphan kopia budhi pensi bitum claim onlaima pulaso ka chingbai along kachitong onthek la chingbai positive a result ke ban thega por nilitum Hill People Cultural Forum ladak akhei inkoi rasipket do tribal non-tribal akhai to andami hemprek lapet ni samjin lapet ka chingri Aphan ki klempon aso tumken an alang ni tum Aphan aprangsi welcome lapet ka churu lapet kurban major dolo lasong bong lompen aprangsi ka churu bang lahen lo je ki damtang ahut itum hemprek amen pen khe mithan Karbi akhai ang bong tami idan ka charbo se lapuson dolo lapenan jo takalilan kaprek akhayang bong sitame mentune kuki pen dimasa pen rengma pen kaprek akhayang bong sitame ili tumang bong alo charbu sai lapuson dolo lapen hemprek amen pen alo sitame bang tharu ke thom so se abang tu atu hemprek amen pen kumane ke suluk soda ka jeso alo kumane ke democratic movement alo non anda kes ki juje pen chenglok binahan eme jangre tu isum ki boy pen kitinang la puson tuktik lo hala bang tharo ke thom so se arada tuma akithia victim atuma stame idamtang CM sarpen alang litum phan compensation ki pi hosi teklo lase ajak dingklui lo ningkan kep kililo ningkan thongkep ra sirkep ke ki jutlo no ningkan kep kililo laso arta ho laso por ho patumi si chief minister kachingba ya bangke non chiklojon thomangbo pen nangli tuma Aphan tripartite tok nang ki pahang je Aphan ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang sir apen chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma sir alang litum chilang pensi ada central government along kaching ki ke thanje Aphan nang ke pahang laso abilta kilo posi nilitum ningarong piglo apen ke ningi thedolo je Karbi Anglong arat atum laso hemprek long lote mithanga right mithanga long ri long pat isi thir klong lason parja punpo to akema thadolo lapen ke ladak ili tum sitame laso along ili tum politics abanke da opposition punon da ruling punon da social organization tu punon ba ili tum
lo ka charli song do anatum puno ladak abang ke ilitu ning isi pet pensi non la bang so tripartite tok le du non la ke bang ja state long bang ke Karbiang long arlo do anatum bang ke united pensi claim du nang pu ladak hormo ta chipang lelo khaida chipang lelo tribal non tribal tame gitu bari matum anabang ke ning isi pet pensi lasu isu ki pachun ponja phansi ilitum non CM Dr. Tuliram Ronghang ki japo na leader la pen ilitum chief minister non central long nanga paching ki damje phan polo tangte dak Karbiang long along itu ana song atu la pen dak claim ke dam tu intellectual do ana tum stame ilitum social organization to mas tame chirap chitu dun nang ko kusi ilitum hin pen ke joning ridun lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu